influence ezakoze ki nayemerera mu kidukira bulungi nayemerera kuvaira ngandiko banti right honorable tiri kuwagira ku bwaseka nja kuwagira ku bwa speaker so mperano omukisa na gufuni ntina ize kubwa member ba parliament ndi mulonde ndi kwenda osaba ba member ba parliament ebebusoga mwana tulwagire right honorable Anita Among era tumulonde ku bwa speaker obwa parliament eye 12 nsigairo wali omu Mweka Moses member wa parliament wa Kagoma omulonde 89.4 NBS radio bigambo bya wali omu biwulire ali kutugoberera ali tuuliriza tuli kusagulesi mwesi gwa TikTok jayo liking following sharing to live tuli ku NBS 89.4 official jayo liking following sharing wali omu omuwulire bigambo byali kwogera titidiko boso okujja kusoga seke sengo jireyo Solomon Serwanyi yawandisa obaka yakati imwe omulukwe unia wali omu nimwe benewunia yakati wali omu abeere woife ebanga eriwera bigambya Honorable Solomon Serwanyi MP wa Bukoli Central yakati oyo gwe muri kubona wali omu abeere woife yayenda ina akaluka we memale asale omulwatu wawagwa era bigambo byava Yakoba nti omukulu wali omuono tali kwida yenka ni group ende eri kwida enene okubanga bawagira okubanga wagira mbo mumbeda we butese eyo Anita Among abasoga bavire batandika debatinga ku mikutu egyendawulo ndi busoga waliwo candidate lwaki omuntu ondi anjire agiro undi aidukira akaluka kali national still nti omuntu asokuwagira omuntu owondi Mwamiru Fafandi Joli obwa speaker buno tibwire mu kutuyuza nga busoga mpegano moganize kubanga yubusoga yuzibwa ebintu bingi ebikuzi mingi aye kulu nwe tuli kujja wano kuba akaluka atandisa kubwa speaker kali kutolera era abaka batandisa okola bu recording eri gwe nabuziza ku political analyst aliye campaign nambuza